When troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan, di mana selama bertugas kurang lebih 3 tahun menjadi Wadah Satrio Polda Jawa Tengah, tentunya sudah banyak sekali hal-hal yang beliau sampaikan, beliau torehkan untuk kemajuan kita semua. Mudah-mudahan pengalaman yang Pak Ridwan telah terima dan alami di Satrio Polda Jateng ini akan membawa manfaat bagi Satuan Jibom yang akan Anda pimpin nantinya. Raise me up to more than I